Pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che Evangelical Nurses Fellowship School of Nursing Thingdawl Kolasib Unit and Kolasib District Hospital Puarfana vawiin khan pawisa an hlan. Mi harsate tanpuina turin Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union te an luangchhuak don. Mizoram Legislative Assembly pakuana session hmasa ni thum motor chu naktuk chawhma dar som le chan ve an nei ani dona speaker tur atan hming Pvt.Ltd an la omlo. Clear to te chebei ule silaram ngaki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun zomang. Evangelical Nurses Fellowship School of Nursing Thingdawl Kolasib Unit chuan vawiin khan District Hospital Kolasib puarfan atan cheng sing khat an hlana Kolasib District Hospital puarfan hi damlo harsana tok te tanpuina na man thin ani. Mi harsate tanpuina turin Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union te an luangchhuak don. Vawiin an service na achanga an hmu chwa te mi harsate tanpuina turin an thokhom don ani kardu member ti hian vawiin an service na achanga an sommu angang hi an thokhom anga mi harsate tanpuina atan an hmang dona Kolasib mi puitin he na ngen na siamin auto hmang theu tur le an man po affair pa ngai ang nilaw an thei angang peturin an ngen bokani kardu hnoya han Kolasib a hian auto rickshaw member hi zathum samriat velan uma regular taka service hi mi zani velan uma kumdanga po stand shanga member ti hian sa thokhomin home te tanpuina an lo peto thin ani. Mizoram Legislative Assembly pakuana session hmasa ni thum otor chu naktuk chawhma dar som le chan ve ani ani dona speaker turata na hming Pvt.Ltd an la omlo. Assembly Secretariat how to ten an soidanin Assembly pakuana speaker tur thlanna nei turatan hian December ni som pakhat thorchani tlaidar thum le chan ve thlengin hming thelu theya inrid ni thleng khan chu tur hming Pvt.Ltd an la omlo ani. Assembly pakuana session hmasa hi thole ni chawhma dar som le chan ve achanin Pro-Tem Speaker Pulalfam Kimanakai Shoyanga member thlan thar te rin omna thu tiam ti rin Assembly member atan laklo an ni anga chumi hnuwa speaker tur thlan ani ang atuk ni lai ni session hi nei chhun zom le ani anga danpa ngain Governor Dr. Haribabu Kambapati chuan thu asoyang session ni to ber hun masalama session masale ton session inkara MLA thi sun da hun man ani anga chumi hnuwa Deputy Speaker tur thlan ani le ang danpa ngai a sarkar na siam tu party te chuan session nei chan ani ma in speaker thlanna chu tur hi anin rot masachina ZPM legislator party ero chuan speaker tur hi an thlang fel ri lawani. Minister Tharten vawiin khan an office lo alutin pathian ne na inhlan na hun an hmang. Minister of State for Sports and Youth Services LESDE le adangte pulalnging lova mar chuan apisa aluta Minister Pisa Thar hi Miniko second floor room number 207 le 208 a omani Minister chuan Minister din hmuna chang thei chu lomom ti in election atlantlin ani na chu bultrat na chaw ani thu le mabak la om tura thopui le mi puite troi omna apoi mo thu soya a portfolio chanchung changa thalai te kai hnoi chi in fiam na lamte na zon na le ei zon na kai hnoi thiam na in zirtir na ba ka thalai te Rona sat to zole rui hlau dau chungchang pek ani thu asoya thalai te ma kwa ngai to antan thei top chhuatlan ani tur thu asoya Minister chuan ti dan phungpa ngain an hna chu tho ve thei thin thoma seram siam thatna thok adang lam tak
tak athen tur chuan ti tak zeta malaka trol tho soin tongtrai pui thin turin kalkhom te asomani environment forest and climate change sericulture fisheries and land resources soil and water conservation department changtu minister pulathan sang chuan a office meneko block A ground floor room number 009 le 010 alwaluta minister pulathan sang office lo alu hi pulal chuan thanga MLA Aizol South 2 PH Ginzalala MLA Champhai North le Puklement Lalming Thanga MLA Champhai South 10 Antroi Ombaka officials te Valupo Council Shrai tu te anupui le achian chale chung khatle na ten antel puini Minister Chuan Ram Shrai tu ni chu atum wang ni lawin pathian khongai na wang liaw liaw ani atia Minister din mun hial achel chu loma mati thu asoi tak mewa pathian chu engkim ti thei ani angin kan Bible churin chana in ngam apoi mo thu kalkhom te ma hian asoya a department and culture pali te chu department poi mo tak ani angin project siam kong apo chanlak na sat angai don hle ani atia a department and call na hnuaya eiruk na le hlemlet na arem lo tur thu soin apa thucha pani eirugna in nam noi chuan atui thar tur thole apa thla ani zel arem to lo tur thu awang po in eirugna konga a in nam noi ve ngai lo tur thu asoya zorami puite troi omna angen ngal bokani Minister of State pu F Roding lana po in voin khan api sathar alwaluta pathian ne na in hlanna lom thu soina hun mangani Minister pi sathar hi mineko old building first floor room number 103 le 104 omani a pu F Roding lana chuan pathian le mi pui zara ramro rel tu poi mo tak din hun alwati soin Mizoram mason atan thei to pachwa don ti soya Minister of State din hun poi mo tak alwa thei chu na zaom ati ba ka ama po chawna thar petu ani ti soin pathian rin chantlat chungle mi puite troi om na telin Zoram tan mal somna thlen tu ni ngei atum thu asai bokani poya frauding le na hand power and electricity commerce and industry le printing and stationery department and koldona voin program toy bot saya anupui fanaute achungte ba ka lunglei north BL2 MLA Puvimal Somtloang ale ama lompui tu chan chami enge mozat an kalkhomani Mizoram Sarkar Thar Home Department Urban Development and Poverty Elevation Department Department of Personal and Administrative Reforms le Disaster Management and Rehabilitation Department changtu Minister Puke Sabdang achon voin chawhma khan api sathar Mineko alwaluta Minister P Sathar hi Mineko Old Building First Floor Room number 101 le 102 omania P Sathar lwalu pwala inkom toy mana Home Minister Puke Sabdang achon Sarkar lama thopuite Thendwal thale party lama thopuite nen P sa lwalu le inhlan hun man ani chulomam ti in kalkhom te lom na thu asoya kalkhom te churam le mi pui rongbol konga theitop chwa puya somani he huna hian Reverend Dr. Kela Lom Zolan hun sermangin P Sathar le thoktu te hlan na nein fuina thu asoya kalkhom te inhmel shatir na hun man ani bok Mizoram Sarkar Thar Information and Public Relation Department School Education Department Higher and Technical Education Department Taxation Department le Information and Communication Technology Department changtu Minister Dr. H.VANLANGHAKA chuan voin chawhma khan api sathar Mizoram New Capital Complex alwaluta Minister P Sathar hi Mineko Old Building Ground Floor Room number 011 le 012 omani hemi pwala hun mana hian Minister Dr. H.VANLANGHAKA chuan hun ton mek chu ro pui ati thu soin ram rong bol na thok thei tura pathianin ahung chhuak chu ro pui ati thu soya pi salwalu huna sarkar lama thopui te party mi le sale chung khatleina te ne na hun man hau ani chu lomamati thu soin hun kal zel tura an thlop na le fin chhuana angen ngal bok he huna hian Reverend Dr. H.VANLANGHAKA ralte in hun sermangin P Sathar le thoktu te hlan na hun manga kalkhom te atangin lompuina le fuina thu soi ngai thak ani bok Minister Pilarin pui chuan P Sathar alwaluta apasal Reverend Dr. K Sabthang le troi om tu dang enge mozat nein Reverend Dr. K Thanzawan pathian ne na lom thu soina le hlan na hun ser amangani Pilarin pui chuan pathian le mi puite du sakna zara thlantlina om le Cabinet Minister din hun poi mo tak alwa cholom thu asoya amo phurna te chu pathian chan puina in sarkar na thokle mi pui troi omna nen thataka hlen chwa thei ain be sei thu asoyani ain culture department pathum po dikle langtlang taka tho ho na tha nen thei top cho atum thu asoya Pilarin pui hian health and family welfare social welfare and tribal affairs women and child development le tourism department te en koldona Minister P Sathar hi Mineko Old Building First Floor Room number 111 le 112 a omani
voin khan Minister of State Pvt.Ltd chanzawa poina pi sathare lo aluta ama toy om tu tenen pathian ne na lom thu soina hunan mangane Minister P. Sathar Himiniko Old Building First Floor Room number 107 le 108 a oma Pvt.Ltd chanzawa chuan pathian le min puite du sakna zara thlantlina om le Minister of State din mun poi motak lo thei din mun ading chu lom thu soya ana chanpual chu hupur om hle ma se pathian tanpuina in sarkar na thokle mi pui troi om na nen thataka hlen chwa thei a in be sei thu soya akawatla department pani te enkol dan tur po mumal takarwa man thlap ani to thu soin thei top atum thu soyani puchan chawa chuan revenue minister ani changchoin in mun loram hne na doctor lo turin hetiang ti thei chin te acha ngala revenue minister ani chungin hming emo anupui fanau te hmingin anupui fanau te hmingin emo in mun loram inchis khatpo an nei thardon lo thu zoram mi puite lo shat sakse adu thu soibokani ZPM party chuan party office chung in khom hun voin khanan manga chief minister pulal do man man puin rammi puin min en chin zel turin kan dua kan na tho atangin mi puin min en dikse sarkar le tla ka min ngai theinan tla khwa min kan thok don atia pulal do ma chuan ni za chunga kan ti tur kan puan te khong takin kan kalpui don ani atia in thlan zota ka kan kalpui be se ai tlem kan tlinga kan tin lo na tam tak chu sumle pai wanga ne sarkar siam tu ni ma ila sumle pai mangin vote kan song ve don lawa abikin minority area lama kan tling mu mal lawa rampu marwal takami pui kan kalplan theinan thiang lim takin ma kan la ang chief minister in works department a changlawang kan ti a works department kan changlawa bialtin ka en kol pui vek zok don ani kan din mun hi pathian rem ruat kan tung trai chan na ani a mi pui neutral te wang hne nak chang kan di neutral an tampo le ram akal thadona party ruichil hi kan kalsan tial te langai keini ZPM ti hian mi pui beng kan ti thlep tur ani lawa keini mi pui kan ti beidon chuan zora mi pui ti hian be sei tur dangan nei to lawanga ti chief minister chuan bialtin minister kan du veka ma se minister bial ni cha khe thil omdan an shat tok lo wang ani mi pui sarkar a chuan minister le MLA anin thlawak don lawa MLA ten department an en kol don lawa wangin bialtan le ram mi pui tan thei topin an thok thei zok don ani MLA te matak bial ni a hlok ber zok dona hmasa akan MLA ten thatakin na an thoka an hlimthla a tuna hian kan ommeka kalphung thara chuan engna po a thahle turani mi puiten min clear renga ti beidong tu kan ni athiang law kan ho tu te kal tlanga min hun na chewa mi pui be se na tha thei to pa kan chan anga ya ram ro rel na a pathian ram ataka thleng turin kanin buat sei ani atibok Pusila soivunga local administration department minister po in thosoin kum somthum chung politics a kan lo in chia ve to a akum somthum na a che sarkar mel mu in chanvo min pe hi kaloma mi pui sarkar thatak kan din zia ka chanpol atang hian lantir ka tum don ati Dr. H.VANLANGHAKA education minister chuan mani hlobak lo akchin ho kha lo kim kira u ka department chanpola hian ZPM party list ZPM party list a omve don lawa dota nataka beikatok na sa athudik ero alangchhuak le zerthi thurod kan mamo a intong tanpuina kan mamo tak zbok ati popisi vanlerwata agriculture minister chuan agriculture marketing board kan din thwai dona thlai thar leiturte leitura kan ti te kan leidona Mizoram economy hi siam that ani dona poisanoi hludna shethar le turin ma kan la anga bul kan tran thar dona ni ati pilarin pui health and family welfare minister chuan lalpa hunrat kan hne lo thleng hi kalom tak zetani ka department chan tor min pek hi min be se angein hne le thataka enkol turin ka intiam atibok Pvt.Ltd chanzawa minister of state food civil supplies and consumer affairs po into soyin intlon na tongkam ni om tak sarti le za om tak ti tongkam hi ZPM kalphung thar mi pui sarkar a chuan manrim vak kan tumlaw ZPM hian eng department po kalpui dan to ro man kan nei saveka rodna tha ngai thaturin darkar somni pali le ni sari chung kanin honga kan hlim le lom na ti hi midang tan noksak tur ani lawa Mizoram sarkar hi hlimpui kan tumlaw kan ha pui dona heram mason hi kan do berani ati Professor Lenny Loma, Minister of State Rural Development chuan kan tuilak na lian ber tlonga tuipam tura om miaw lo chuan water supply scheme engza po siamila om zia om don lo chu wangin tuihna kan siam thele don ati a
pulal hing lova mar Minister of State Sports and Youth Services chuan kan mo phurna chana hian kan phurna ain kan hu phurna asang to zoka kan hlimna hian midang hliam lo se ti hi kan du dan ani hi kan tho cho ani lo mi thinlung na thok thei tu pathian wanga hedin mun hi thleng kan ni ati ZPM chung in khom mun hi pulalian sota president chuan kai shwain puro sem nu na president upa committee in hunser amangani in ridne Zingkhan Central Waime President Pulan Machwana Swan Manipur Zofa de Tanpuina Tour Central Waime Office Achangin Availiam Manipur Tual Chung Boina Avang Harsate Relief Camp Omek Zona Thak de Tanpuina Tour in Central Waime Swan Bufai Begza Thomnalum Inge Mozat Le Mudbu Athona Central Waime Office Tual Hunat Tuala hun toite mana Central Waime President Chuan Zofa ti in puile kan Jerusalem to Mizoram hi ani achunga cheng Mizomi puiti hian mun sanga kan unaw Zofa ti harsana to hi kan shirenga kan thei angangin kan tuam hlom zelanga ti harsana chu atha zonga inpum khazwal nan man atul thu asoyeni he huna hian Central Waime OB le CEC te antela Central Waime Vice President Professor Lenon Tluangan Kaltur te hi tung train a hlanani Myanmar, Manipur le Bangladesh tual chunga boina wanga zona thlang harsana tok te Tanpuina tur hian mun sanga tagin Central Waime a Tanpuina alu thina ton thlenga Central Waime ne na Tanpuina lu to hi cheng noi zani somruk pathum chuang lut to in henga tang hian cheng noi za somruk pasari pek chwa to ani mun sanga tanga Tanpuina pitute chunga Central Waime chuan lon thu asoya tuna hian mosi agency chuan Tanpuinan cheng sum Tanpuinan sum cheng noi ni sing thum an pe bokani khati zong khat Chanchin Thar kan puan thei chu ni Pneumonia hinat na tlanglon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laya minute khat chunga chiar dur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tur anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the Now sen thani aya nau pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani achanga kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu Ifate chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an ani chuan arang theang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che